byiza cyane kuri mwese rero amakuru ari kugenda azamuka kuri uyu mugoroba kuri wa gatanu akaba Gabriel Martinelli amaze kongera amasezerano y'igihe kirekire cyane n'ikipe ya Arsenal. Reka twashyize mu gihugu cya Espagne. Rafael Varane rero akaba yaragize akanoke gatoya cyane kuri match ya Real Madrid yahuye na Getafe. Akaba rero uyu mugabo ashobora kuzasiba déplacement afite ku kibuga cya Bilbao ku munsi wo ku cyumweru. Schalke 04 mirarira nk'agahinja kabisa. Akaba Manchester City rero yamaze kugurisha Leroy Sané mu ikipe ya Bayern Munich. Harimo clause yuko Schalke izafata 15% mu gihe Manchester City yagurisha Leroy Sané ku gaciro ka $52. Akaba rero uyu musore yishyuye ku gaciro ka $48. Akaba Amadon ziyongeraho rero ubwo numva ko nta kintu rwose Schalke aho ngaho yabaza. Yitwa Erling Braut Haaland, umwe mu batazamu bakomeye cyane kabisa b'ikipe ya Borussia Dortmund rero akaba yamaze guhabwa nimero 9 sezitaha ni azaba yambara mu mugongo. Iyi ngiyi yari yarasizwe na Paco Alcacer wamaze kugenda. LFP mu gihugu cy'u France yamaze gutangaza ko Ligue 1 na Ligue 2 calendrier kabisa championnat y'u France zerekanwa ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Mu gihe Loic Keremi yamaze gutandukana n'ikipe ya Lille rero uyu mugabo ubu ni free agent mu by'ukuri akaba agomba gushaka aho yerekeza. Samuel Umtiti akaba yongeye kuvunika mu ivi rye ry'iburyo. Uyu mugabo kariyeri nayo ishobora kuba izarangirira aha ngaha to. Hanyuma ikipe ya Chelsea ikomeje kugenda ishakisha Kai Havertz. Umusore rero akina ikipe ya Bayer Leverkusen ku munsi w'ejo akaba afite na final ya DFB Pokal n'ikipe ya Bayern Munich. Aka rero abayobozi b'ikipe ya Chelsea ngo bazaba bari mu gihugu cy'Ubudage kureba ko bavugana n'abahagarariye Kai Havertz. Inter Domira yatangiye ibiganiro byo gushakisha uyu musore ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso mu ikipe ya Chelsea Emerson Palmieri mu Brazil yo mu Taliyani. Ikinyamakuru Daily Express uyu munsi cyatangaje yuko Liverpool iri gushakisha Thiago Alcantara kureba ko yamuzana hara mu ikipe y'abavandimwe ya Liverpool. Ari nako kandi uyu mugabo nawe ari tayari kabisa nko umutoza bitangaje rero kuzahura ejo n'ikipe ya Bayer Leverkusen kuri DFB Pokal hara finale Berlin. Yitwa Giorgio Chiellini akaba rero yaravunitse mu kwezi kwa kabiri n'ubu ntaragaruka. Akaba rero uyu muvetera w'ikipe ya Juventus akaba atazakina kuri derby bafitanye na Torino ku munsi w'ejo. Ibinyamakuru mu gihugu cy'Ubwongereza rero kuri wa gatanu byiriwe bigaruka kabisa kuri match ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ikinyamakuru Mirror Sport kivuga ati hangover ya 4 kabisa, ati match iranzwe na God of Honor kabisa. Hanyuma iyi match kandi City ikaba yarwaje umutwe kabisa aba champion ikubita hababaza kabisa. Hanyuma kandi ikinyamakuru Daily Star ati monster hangover kabisa, hangover wagira ngo bararanye n'amadayimoni abangaba. Akarero Sterling kabisa yatumye Klopp rero n'abahungu be kabisa basafaringa mu buryo bukomeye cyane. Daily Express ikavuga ati hangover ikabije cyane. Hangover rero ikabije cyane kabisa ikabagonza ikipe ya Liverpool rero nubwo Klopp mu kiganiro n'abanyamakuru mu kanya gato cyane maze kubihakana avuga ati ko batatsinzwe kubera ko banyweye inzoga nyinshi. Pep Guardiola rero mu kiganiro n'abanyamakuru maze kurangiza match ya Manchester City akaba yatangaje ko atishimiye ikipe ya Liverpool uburyo bitwaye mu by'ukuri ku kinyamakuru Daily Express kibitangaza. Akarero avuga ati iyo umuntu agukoreye God of Honor ugomba kuvuga thanks, ntago ugomba kugenda gutyo utashimiye. Akarero yagaye cyane abasore b'ikipe ya Liverpool ko batigeze bashimira mu by'ukuri iyo umuntu agukoreye God of Honor urashimira. Mu gihe kandi ikinyamakuru The Times cyo mu gihugu cy'Ubwongereza cyagarutse rero ku basore batatu ikipe ya Arsenal yifuza muri isama. Ikaba rero gushakisha umusore ukina hagati mu ikipe ya Red Bull Salzburg hagati mu kibuga w'umuhanga cyane kabisa Dominic Soboslai. Bakaba kandi bari gushaka Dayot Upamecano ndetse na kabahariwe Thomas Partey. Abasore batatu rero ikipe ya Arsenal ngirifuza kubarukirita muri isama. Ariko kandi soreza ku bakinnyi ba nominatinzwe kabisa na Premier League kuzabwa igihembo cy'ukwezi kwa gatandatu harimo Kano Kowad w'ikipe ya Wolverhampton, akaza Bruno Fernandes wa Manchester United, Dannings w'ikipe ya Southampton, Raúl Jiménez w'ikipe ya Wolverhampton, Anthony Martial wa Manchester United ndetse na Alan Saint-Maxime w'ikipe ya Newcastle. Abo ngabo rero bagomba gutoranya umukinnyi uhabwa igihembo cy'ukwezi kwa gatandatu. Shyira muri comment umbwire ninde mukinnyi ubona uzahabwa iki gihembo. Les amis mugire ijoro ryiza cyane rero Nyagasana barinde.